Zdravicimo, bok svima, dobrodošli u moj novi YouTube video. Danas ću vam pokazati kako to izgleda kada netko iza vas vozi bicikl. Kada Josipa i ja snimamo naše plesne videe, vodimo vas basically behind the scenes, sve one slatke muke koje imamo za video od 40-50 sekundi. Imaš to zla, čekaj, ovo moram snimiti. To zla oko vrata, cura sa kvarta. Vidim, molim te, Adidas. A još nešto? Znaš zašto su crte ovak na koso? Zašto? Zato što kada radiš Slav squat? Slav squat, zato da se nastave. Mane! U istom smjeru! Uglavnom, danas vas vodimo po Londonu. Hoćeš da vidiš čega ima lepe zgrada, lepe ljude, ima svašta, puno košta, bogata sve. Sad idemo u jednu pricey čekat, idemo na Canary Wharf. Inače sam iz Hrvatske, samo da ljudi ne mislili. Obično ciljano kupujemo odjeću, baš kao što je Josipa kupila ove bijele hlače sa prvom platom. Kupila je te bijele hlače samo za video. I majicu. I majicu! Tako je. Bome se dalo u trošak. Ovo vam ja zovem Venecija, iako u Londonu zapravo ima jedan dio koji se zove Little Venice, ali ovo više izgleda kao Venecija nego to. Trč, mali trč. I tako mi šetamo cestom i čujemo vodu. Ovo izgleda promislim. Oh no! Vidi lokacije za snimat. Ajme ne, baš. Osjećam fizički zrak. Buži zrak. I ja. Čekaj, di snimamo ono? Tu gore. Onda sad idemo ono još skužaj. Ajmo probati vidjeti kakav je kadar tamo gdje onaj Dalmatinac stoji. Wow. Brim da se upije. Ja. Znači, first things first je namjestiti opremu. Ovaj gimbal sam kupila još, zašto ja ovo snimam? Ovaj gimbal sam kupila još u Briselu i bilo mi je jako teško dati 150 eura za njega, ali toliko mi se isplatio, toliko mi je dobra donio u životu da it all makes sense now. Da reci za vlog, kako se osjećaš? Ljudi najčešće pitaju jel te bed, kao jel ti bed kao plesat pred ljudima. Svima. Pa nije mi baš briga. Zato ne znam nikoga. U drugoj sam zemlji. Jedino što može biti je da će ti pljeskat na kraju, što je fantastično. Ili će ti policija. Ili ti možeš daš policiji i reći da ideš doma. It's one or the other. Nema treće. Šta neću ja? Oh my god, u svakom vlogu mora past. To baš nadrito na facu. Radim s čim ima. Taki. Sada smo na drugoj lokaciji gdje snimamo jedan zanimljivi video gdje će biti dvije Josipe, jedna u štiklama ovdje i jedna u tenisicama ovdje, tako da nam treba tripod. Ja, doslovno sve četiri u zrak. Otkrila sam ovaj pogled, tu sam se na jednu klupicu legla. Snalaženje. Kako to da si se odlučila na ovu pjesmu plesati? Na ovu pjesmu? Zato kaj sam baš mi onak faza Bibera i sam pustila sve albume i čula sam ovu pjesmu i rekao nema nas. A kako da je Heels? Heels zato kaj ja sam uvijek imam problem s tom ženstvenošću i baš mi to onak, baš imam problema s tim. Pa dobro. Ne osjećam se ugodno i želim to razbit, time da sam, baš sam zato htjela sama izmislit neku koreografiju, da si razbijem tu neugodu i da probam sebe unijeti u to, a ne da se uvijek osjećam kao outcast kad radim. Ili kao da ulaziš u neči tuđi svijet, tipa ako radiš od nekog koreografa pa onda ulaziš u njihov svijet. U biti hoću doći do toga da se ja osjećam ugodno u tome, da sam to ja. Da probam biti ja u štiklama, u nečemu što meni nije prirodno
Jer tipa da. To mi je baš zabavno. Da. Baš zabavno. Da. I jesam ja tak malo na tomboy side, to je to skroz to okej. A Hills mi je i dalje, mislim, koliko god sam ja i nastupala i gledam ja kako da se ne osjećam. Da. Ali deep down želim i uživati u tome, a nekako nisam mogla do sada. Pa super, mislim da je ovo sjajan način za razbiti to. Pa daj mi nema... Ja! Inače, ono što nam se događa je svaki put kad krenemo snimati kažemo ajde idemo sad. Odjednom nastane promenada ljudi. Neće bježi tamo. Gledaj čik. Nećemo se štikom. Ok, treći video i treća lokacija, check. Kako si zadovoljna za sad? Kako napreduje? Pogledajte, molim vas, sad smo u tom biznis dijelu. Znate svi za moju obsesiju ovim skyscraperima. Da, a sad ću vam pokazati jedan dio gdje su stavili umjetnu travu. Znači, pogledajte kako su napravili između zgrada ovu umjetnu travu. Da ljudi mogu chillat. Sada vas vodim na jednu super colorful lokaciju i tamo snimamo moj video. Iskreno se nadam da ovo predivno sunce i lijepo nebo neće nestati. Jedino što je postalo baš onako chilly, ali nekako mislim da će biti toplije u gradu jer nekako su među zgradama si, da. Volim to široko, općenito, baš volim te sportske dresove. Mene podsjeća na princa iz Bel-Aira. Da. Now this is the story all about how my life got twisted upside down. I like it, baby. Sit right there. I tell you, how became Prince of the Town called Bel-Air? Jebote, opće znanje. Još nešto što je zanimljivo, jer što ovdje ide DLR kroz zgradu, znači unutra je stanica u zgradi. A ovo tu vam je jedna stanica, znači od tamo do tud to je jedna stanica. Pa možda ne moramo ići na Canary, pa tu možemo na stanicu. Možemo. Bože, šta sam ja... Ne, ali stvarno mozak, doviđenja. Ne znam jel vi imate ovaj problem s maskama da su vam dosta velike, ja onda obično napravim ovaj X-ić. Izgledam ko neka patka. Si gotova? Ja sam. Ajde, idemo. Wow, inače nema psa. Da. Wow! Kako će lijepo? Imat ćemo svoje psa. Vidite ovog čovjeka što sjedi i što me maska doslovno nam radi. A ovdje doslovno ne znam si vidjela u prijevozu, ali baš ima kao da se nosi preko nosa. Točno iza njega. Točno, znači, živote moj. Ja. Ono kad si gladan, pa vidiš da drugi jedu. Mislim da je skušala da je gledam tučno. Gladne oči. Znači, koja je vjerojatnost da smo gledali onu curu u tubu da jede ono? Josipa je vidjela vrećicu i vidjela da piše S Cupcakes i sad prolazimo. Apostrof S. Da. Prepoznali smo po vrećici da je to to. Ajde, koji ćeš? Ja, baš fino izgleda. Koji si ti uzela? Ja mislim da je to. Josipa je ovdje negdje našla neki super shop sa čajevima. A meni je ovo najdrži dio Londona. Moj kvart se zove Covent Garden. Ko ne zna, taj nije igramo na Art. Hoćemo se
preseravati sa mikrokamerom, čekaj. Mene ježilo ovdje. Valja li šta? Mislim, stvarno. Presjek. Mislim, ja sam se naježila, ne vjerujem. Sve ovdje ovo nema. Naši. Oj, doktora. Evo nas na lokaciji. Neil's Yard. Ne, mislila sam da neće biti nikog. Kod nas je onako Alisa u zemlji čudesa. E sad, ja ne znam di ću ja bit. Da! Yes, Isuse! Da! Kužiš, to je to! Yes, there is way! I taman su sad ljudi počeli dolazit. Neko okupljanje se tu događa. Čemo se mi smo spremne! I ne znam ko da su za party. Bome izgledaš. Vi ste ekipa. Idemo se sad obuć. Gotovo smo snimima za danas. Kako smo mi danas sve dobro. Znači danas je bio toliko produktivan dan. Danas smo snimali 3 videa za tebe i 1 video za mene. U jednom danu. Za angažman, produkcijski i postprodukcijski, molimo vas, javite se na mail koji će biti priložen negdje. U opisu, ispod ovog videa. Ko hoće, potrudit će se da nađe. Hoćeš da se vratimo nazad? Maslo za telesa. Hoćeš da se vratimo nazad? Najbolje. Jer ono je baš veliki buc. A ja se ne mogu sjetiti šta meni treba. Treba mi šampon. Šampon! Šampon! Ne za telo. Ko kaže šampon za tijelo je? Šampon je za kosu. Za tuširanje. Aj ne meni, vi novinari. Vi elokventni ljudi. Ne, znači doslovce nikog nisam nikad čula da kaže šampon da je to za tijelo. Znači šampon kad kažeš to je za kosu. Imaš pravo. Kad ti se ne da. Znaš šta god ti kažeš. Nije, imaš pravo. Kad malo bolje razmislim. Imaš pravo. Kužiš, uvijek je shampoo i shower gel. Da, samo što ja nikad ne kažem gel za tuširanje. Diskusije. Brzo, jel bi vi rekli da je ovo Kylie Jenner? Ista. Pogledaj ovdje. A ono hudo. Hudet. Ja. Ono što je zanimljivo je da je većina preparata da ne možeš. Ne mere. Ne znam kako vi, ali meni je ovo najdraži dio. Ovo sa travel size stvarima. I to su još kao ovi popularni brendovi, Urban Decay, MAC. Došli smo u Boots i ja sam htjela uzeti ovu Sky High maskaru. Da li je moguće? Oj, meni. Znači, već je pala mračina dok smo mi došli doma. Sa ovom scenom završavamo današnji vlog, ako nas ne pokupi auto. Ovdje se moramo Josipa i ja rastati. Današnji dan je baš bio super successful. Super successful, znači sve nam se složilo kako smo planirale. A to se rijetko kad dogodi kad planiraš neko snimanje ili bilo šta. Uglavnom, hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Dole u opis videa ću staviti Josipine videe, tako da ju možete supportat jako lijepo. E-mail za produkciju i postprodukciju. Nemojte zaboraviti. To bi bilo to, vidimo se u sljedećem videu. Ćao!